gumatang iti bulilit tay so ti sidaan may uray hap kilo laan. Juna! Ha, ada nang awag itinagan ko. Asino nga ta? Juna! Kumusta? Ha, Ila, si Kanita? Wan! Ala! Apay, di nak mabigbigan. Ala, apay nga pimudaw ka. Kan nagpatatu ka iti kiday mo. Kan naglabasit matanday tanangisit nga bibig mo. Nagpalit tatu ka. Ala! Tilay bagbagamot. Lapis lang ang tinyugad ko dito yung kiday ko. Kan naglipstick ak laan. Pimudaw ka pa yan. Kat nangis-ngisit ka mat idingam siya. Ay, kat gagangay na ata nakakulong ak batla ijay pagtagilakwan mi ijay Manila. Jak maininitan ijay. Oh, imposible Jak mamati ila. Ha? Ay, oh my ka. Taintaag merienda. Libre kang. Ay, aguray ka. Agsubli kayo malang ijay Manila. Saanon? Inla ko minti pwesto mi ijay. Agsubli kaming dito'y lugar tayo. Kasta aya. Ang ala, intaag meriendan yun na. Ilibre ka. O, mangan kan adyo na. Kitkitaan nakmatlatnan. Unay matday tapa ng mingming mo kanya kon. Kas ano kat? Birbiro kak dagijay kurad mo ididitatangad mo. Awang matang. Kan apay nga agpay sungapin mo daw ka. Imposible ang sabon lang day ta. Jackpot yan. Sabon kan lotion, Jonah. Kan kasi itimbaga sa anak amain initan ijay Manila, sa anak arumrumar ijay pwesto. Nagpatudok kan samat iti pang papudaw. Imposible Ni, apay aya din nakpadyan, friend. Kan imubing kapay. Siguro, ada tumtumaram nga agpaubeng. Sika talaga, tila ibagbagam. Ay, mabutengak lang nga agtumar-tumar dita. Prutas ken nating ata na isemak ngamin iti kakasta. Nga ta. Wen, ay na, saan man atila damdamagam, Juna. Mangan takit din. Adamot us-usarak akrim iti ropa ken sabon. Dagitala ti usar ko, awanin ti sabali, Juna. Magayam da ilagay mo dito lugar, te bakay? Wan, inlibre nak iti merienda di kalman. Anya mo di inlibre na? Halo-halo laang kan may sanga siupaw. Ha? Una, mga mo dyan nginaan mo't restaurant, tinaparan yaw. Una, ngamadlaw mo't nga niyan anay na lang di kwartana. Takitak tay lugan da. Tay nangina klase ti lugan da dyan. Branyo siguro ginatang da dyan niya. Tamadlaw mga barbaraw. Awan bibiyang ka? Kan damag ko nga gipatakder da kano iti balay da. Kan mini grocery da dito lugar tayo. Ay na, talagang masinsodan yaw. Hey, amo pa no naggap-gapuan na ti kwartada. Nagrigat ti agsasaukat. Baka naggapo iti dakas ti kwartada. Ay, napayakas da kami, Juna. Negative amin na pampanunutan. Gagpay sumay. Amom ayan no naggapuan ti kwartada. Tapay nga bigla bimaknang da. Kaya napigsa ati negosyo da Manila. No napigsa, apay nga rog napimanaw da ijay. Sige man. Awang kanong nga rog kadwa ni amang na dito, oy. Nang runa kayo nakapsutan. Taka na yung agsakay. Ado ti bakra nga pag-alaan iti pang barwin no rasaw. Na, unay ay. Ay, apay nga tangapin mo daw da nga ila. Kat nangis-ngisit mo da idingam siya. Ay, anya nga tati inaramid na. Nagpa-injeksyon nga ta iti pagpapudaw. Wano nagdigos nga ta iti gatas. Wano, ay, anya nga ta. Rabing Juna. Sumanaraming kapayla dita. Umay ka kagita ta maturog ta. Ay, maturog ka kadidita. Kapay na po, Trimak to'y kiday ko, tapi muskul manan. Sapay pumanulbos ka ka maturog talaga ruday. Na, ata nag-lipstick pa ay. Ay, maturog ka man dita. Bye-bye, anak. Napimpinta sa malatangam ni Ila. Kat no sigod nga pangit day jay. Ngam apay nga tanga pimintas matan. Anya nga tati inaramid na ijay rupa na. Birbiro kag ti pimintasan na. Kit-kita agpay no nagpatangos ti agong. Ngam kaslasaan mo. Inak man ki digayam agpakulot inton bigat. Jak itulok nga napimpintas day jay nga Ila ngam siya. Hanan to nga maartapan ti kinapintas ko day jay.
Imbobing matjagay mo ang nagkapoy sa Manila, Juna. Una, tada kwarta na nga pagpaubing na. Simiksi pa yan. Una, ta nagpakutong. Kan awan mo tay naglawa api kas itirupa na. Nagparituki day jay, pati jay bibig na, impatudok na day jay. Tapno agbalin nga kissable lips. Ngam, mamadlaw nga na-repair jay rupa na. Mabiit man lang, Juna. Apay akaslad daguram kinila. Di mo't gayam mo day chay. Da kayaw tagkuy-kuyog iday. Idi tahan pa'y nga limastog. Ngam tatawa na, naglastugan. Naglastog nga. Nakasingsing patupay. Singpat kitib Apay, adda maday ngay naramid na ken ka. Adda basol na ken ka. Awam mo day, ngam jak maklon nga pimintasan. Kano na pimpintasak nga misuna. Na, una yan tikas na pa nagpampanunot mo, Juna. Adda pa'y ati umun nga ubeng, itikas na nga ibagbagam. Basta jak itulok nga napimpintas ngam siya. Iso nga inak agpakulot. Ay na, saan mo abagay ti kulot? Tanangisit ka, kanbasit ka. Ad-ada pumandek ka, nukulot ti buok mo. Anya matikas na nga istalyon, nana. Anak dak, ngam uyawon dak. Ay nanak ka, saan ka nga uyawon? Ibagbagak laang tagpaiso. Papukisam kit dit atid dag-abuok mo, tapno umubing ka. Manjak, kulot ti kayat kaw, jak kayat ti unat. Napananmanan ni Juna Ruday. Ay na, napan nagpakukaw na nang. Anya? Ay, nakitak tayo naka-offer alalaban na. Idi pa'y namin sa nakalman dagijay. Oh, kano busy si anak yaw. Busy nga. Busy nga agpapapintas Agsasaro no ti paparamid na. Nagpakulaw. Hindi kwan, nagpapisyal. Sa ita na pa man nagpakukaon. Hindi, amaw no niya sumarunong ay paramid na. Anya? Di na ngamin kaya tagpa, tiwitipak na nga gayim na. Di na ito laok nga ratapan da. Kano lumanusyon nga uray rabi ay. At ginatang na whitening lotion. Kaya suti pulpulagi na jirupa na. Ay, bagbaga aman di asawa amruday. At ang amin style na adi na kaya tiagpatew. Nasakit ngamin tinagam na. Tapay ka no apimintas di sigod analada gayim na. Nalada mo ni Ella kat sigod mo't anapintas day chay. Umangaro da. Muri na lang iday. Iso saan unay anadlaw ti kaya pintas na. Ngamitatapin mo daw akarimwara di pintas ti rupa na. Banag asan akayat ni Juna. Tadi na kayat ti maatiwan. Wag. Agpaiso ti kunayaw nanang. Sabali da dyan nga asawa. Naapang. Nauyaw. Kinada mo palpalangguad na nyon. Wen, amo kunday tanga ugali na. Talaga palanggod day chay. Nga oray awan mo ti maipalpalanggod na. Iso asaan na bagay ti bumaknang. Ta sigurado ako maro ti kinalastog na. No pumintas ti biyag na. Ay, bagong kulot manan John Sa bali manan nga style dada kulot mo Nagdadakal ti kulot na idi. Ngam ita, nagbabasit man. Bagay kumalaang, Maria. Anya, mataawag mo? Kadi sumit, Maria. Tamariyo nga ruti husto anagan mo, day. Maria. Ay, Mary ko naman talabang banglo. Kat bagay kumala ka dito kulot kaw. Medyo lang. Ni Ella bagbagay na jay kulor ti buok na si ka. Anya mo day jay, kasla aglat-latay. Uy, saan nagbayat tupay? Kan nakita jay many grocery da. Wow na wow si ka. At dan pagkatangan tayo ti kompleto alak ko Kan pagparami da ka ti bakery da. Anya? Ay naasinsado dan. Adun ti negosyo da. Kan nagpintasan di balay da. Ditakan. Oy, papanamon ngay. Shh, oy. Durubab mo day ta Mario. Hay, makapasurun dagiti ipupos ni Ila iti FB na. Awan lang ka picture da iti asawa na. Anak kasuswit da. Ay na, masurunak. Pasikat at talaga da ito nga Ila. Mapana man ki di ti balay da. Sika maggayam ti asawa ni Ila.
Agayam kayo gamit yung asawa? Wen, idi. Awan ka di pa'y anak yu kiniila. Ay, awan pa'y Jonah. Nabit kami pa'y mo't ngamin ngagdenden na. Ngam nagkasar kayawn. Wen. Kasta aya. Sa bagay, ada makit di ibagbagada nga analmentat ta. Ada ibagak Ngamhan mo nga ibagbagak ni bakit mo nga imbagak niya, Ardel. Nay, anya doy ta? Nagsikog idi nga balasang. Ha? Amom day ta winuhaan. Nay, sana? Ngam promise mo hamo nga ibagbaga nga siyakti nang ibaga kanyam. Dapat akit imbaga na kanyam tinapalabas na. No nagsikog. Ayan tin, sikog na. Awan, naalisan iday. Wen Ardel, ay sos. Jak kayat ti agsao. Ngam agsisinukat idi ti boyfriend na. Amok day ta tanagayam ko garod. Amok amin nga inararamid na. Saan lang nga may sa tinagbalin nga ex na? Taluda. Anya? Ngam jay laang may sa tinakasikog kanya na. Ardel, hanay, ayan mo. Ay sige, mapanakon. Baliwan tanto ti agsarita niya. Sige, panawan kan iti arubayan nyo. Oy, amom ngay, Mariaw. Gimata nga kajibikiri da ila. Nabangles mo jila ko da tinapay. Anya? Kasano na bangles? Naramanak. Nag-alsam. Madlaw nga expired. Kat, timbagang kumaan. Saanon? Taba kay ibaga na nga padpadak. Anya? Hay, awan da kitang agasawa. Patayon da tayo akalugaran da. Talakwan da tayo itinabangles amakan. Imbagam kumaan, tapno amuda. Saan nga road? Taba kay ibaga da pa'y apadpadaksak isuda. Anya? Pati jila ko da nga dilata. Expired mo laang. Anya? Ela, apay adi ka nagbalin nga anis kanyak. Awan kinapod no dagita nga indandanon daken ka. Ay napanang dadaal dalaang kanyak dagita nga indandanon daken ka, Ardel. Siyak kumatipatyam. Asino tinang ibagakan ka iti kasta? Tagsasango tayo atal no? Diag pa'y sulang ti bagam ha? Mapakawan ka, basta agpudno ka kanyak. Palso amin dagita nga imbagbagada. Grabe mat day tatao no asino man day ta. Panang dadaal dararamidan na. Nangagkumot itay na ilakan ti asawa nangagsubsubag iti parangan da ba kay? Ngarud kundi pus iti FB na. Sweet da nga agasawa. Ngam kanayo gayam ti panagapa. Diyak mga minangag ti pagapapaan da. Tamabaina nga umasidan. Diyak to pa'y tinaltalyaw ita. Ang ay namadlaw ngagsubsubang da. Hay na, ijay FB dala nga sweet. Ngam ti personal, kanayon da nga agapa. Siya ka aglibi tinagayag. Masuruna nga rod. Kasta ti sweet couple, kanayon ti panagapa da. Na minsan mula na po utak ti panagsubang da. Ay na, masigurado nga agsasaro noon ti panagapa da lakay. Uray po utam to'y kunak. Narabyang ka man na simang po na. Nangalaman di tabado maun. Gatang kalagatang iti baro akawis mau. Sapay madlaw nagngina. Apay pangalalamti nga gatang mo ay kadagita. Pati tabag mau, nay, barbaro manay. Ala, kung diminiskir kamutoy. Ay na, di ka kaagyaman, tasiksi ti asawam. Ay, pangalalamay ti pagpapapintas mau. Ada nang sponsor kadagita. Kasi na, Gayim ko di abroad. Di kan agdamag, tadi mo amamu day jay. Ni, makadkatlawa ko na. Diyan lagtagtagar iti tamaw. Hanggang nadlaw ka, ti kanayo na pa nagpabarom iti gamit mau. In libre nga ro ti bisprin ko di abroad, dagulit ka mga asawa. Nay, very sweet naman nandito picture da. Pus-apus mo da ito nga ila. Masapul pa'y lakanumag nga ipos na tiki na sweet dang agasawa. May sama dagiti akong comment itipos na. Puro sana ultima basa ma-comment. Inakman man kasarita di asawa ni ila. Kinapudno na. Dandan ni pinikot ni ila ti asawak. Ngam saan at tinutupan nila kay ko. Namin adun asinulisog na ti asawak. Ngam saan ay manugo. Sige pay, padaksan nakpay, Jonah. Ha? Nay, kunak man no kunam arimwar ti asawa Mardel.
Imbagak lang tikas jay, tapno nawaya kalatta amang padakes kan kuana. Ha? Amo konti ugalim Jonah. Manipod na gidanon ka kanyak iti kontra iti asawak. Nagdamdamag ako iti may papankan ka kadag iti karuba dito eh. Ket agpapada ti ibagbagada. Talaga man nagpadakas ka kan chismosa ka. Nay, Okay lang ang kanya. Nga uray istorya amin manipod poon aging ga iti murdong ti may papan iti kinatao. Basta agpaiso kumalang ti bagam, Jonah. Di na kumamot padaksan. kwa? Ayan ti ebidensyam kadag iti pamadakas mo kanya. Ipakita am, Jonah. Kwa? Sige, dita kayon. May babaeng kamay. Apay ay ha, di mo may ikat tikas na ugalay. Naglain ka ngagpadakas iti pada mataw. Bakitan kan di ka pilagbalbalay? Ruday. Apo, tao po. Jonah, nandyan ka ba? Ay sus, aglamungak. Ibagam nga awanak lakay. Di mo paspastrakan dito'y balay day taatao. Apay sino ka magsar? Ikaw, sino ka? Kino ako ang asawa ni Jonah? Ka ikaw ngay. Ako din asawa, Jonah. Anya? Sabi niya dalaga siya eh. Hingi ng hingi akin, pera. Madami na siya nakuha sa akin. Ay, ganaon. Meron pala siya asawa. Kaya pabayaran ko lahat na utang niya sa akin. O anya, napanan. Pimanawan da di alakay. Ala, ako ko sa maamin nagargari mo diti balay ta pumanaw kan. Ha? Sumurot ka ni tilalakay. Nay, saan ko alalaki day jay? Isula ang tinagkursunada kanyak. Ngamjak tinutupan. Nga uray at dadagito yung pamanagnak. Kitam dagiti ladawan nyo ha? Ha? Huh? Idilit mo da kita. Madurmang ka man kita ha? Kapoy ti tsura yung adwa dito ladawan. Ruday, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Ay, pumanaw ka? Diyak kahit tiyagkabil iti babae na iso pumanaw kan. Tapno saan ka malawanan? Ala, pumanaw kan? Pinapanaw nak nga rod dasawa kat manipod di din jakon sinukon ni Rude iti balay me. Ininenot ko mata binayadan ti inut-utang ko iti lakay anak relasyon na. Pinadas ko ti nagsubli iti balay me ngam talaga din akon inawat ti asawa. Kat ita agmay sa akon nagbibiyag kat ti panaglaklak ko kiti barbecue ti pangalalaak iti pagbiag ko. Alakastan, to'y pagayam mo, Jonah. Please like, share, and subscribe. Thank you.